Mi xewetana ku mi amukela eka Dilolostro channel. Loko mi nga se subscribe hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe na ku va mi vona minongonoko leyi va ka na yona laha ka channel leyiwani. Namuntlha hi lava ku ya vulavula hi ti-producer kumbe vahumelerisi va vunanga bya Xitsonga, kambe hi languta eka lava va nga tirha na Dr. Joe Shirimani. Eka vona hi lava ku vona leswaku i mani loyi a nga vuyeriwa kumbe a nga kuma xan'wanchumu kusuka eka Joe Shirimani, loyi a nga dyondza swo tala eka Joe Shirimani eka ti-producer leti hi lava ku vulavula hi tona la. A ku heteleleni ta heta hi swi vona leswaku i mani loyi a nga fika a kuma swan'wanchumu eka Joe Shirimani. Hi ta tsundzuka leswaku Joe Shirimani hi yin'wanyana ya ti-producer loyi a kotaka ku producer music lowu va ku ri na ntikelo, music lowu nga hluteka, music lowu nga balance loko swi ta eka swichayachayani swi hlangana na marito. Hi ndlela yin'wanyana loko swi ta eka mastering na mixing, Joe Shirimani is the best. Se vakulukumba lava nga kumeka va tirha ekusuhi na yena va dyondzi swin'wana eka Dr. Joe Shirimani. Eka siku ra ti 30 ta April 2022, Dr. Joe Shirimani va pfuke va posta xinepe xa n'wana wa vona wa jaha ku nga Braceton Shirimani, ivi va tsala marito lama landzelaka: ka loyi ni nga nghena jele, my hero, ti-album se ku ta mixa yena a tlhela a endla na mastering, finally someone to relieve me, well done Ndluli. Se leswi swi vula leswaku ri ti-project hinkwato leti va nga ti tirha na ti-producer letin'wanyani, ntirho wa ku mixa na ntirho wa ku master a wu tirhiwa hi vona Dr. Joe Shirimani. Hi yo mhaka ti-project letiya a ti va ti balansini loko swi ta eka sound. Se swi ti kombeka ku se va dyondzisi n'wana wa vona Braceton leswaku a teka xinhongani a yisa mahlweni. Loko hi languta le ndzhaku le eka malembe ya ma 2011 loko ku ta sunguliwa Limpopo Poison, ti-producer leti va nga tirha na tona i Prince Rangani na Maroya Chauke. Swa ta vula ku layani munhu loyi a tirha mixing na mastering a ku va ku ri vona Dr. Joe Shirimani. Loko se Limpopo Poison ta va n'wokisiweni va yi va ya tirha na Maforce ku va yena a pfunetaka eka producer kumbe ka ku chaya swichayachayani, laha va nga tirha album ya ku fana na 10 North ya Mr. Post na album ya Joe Shirimani leyi nga na risimu ra Chukuta Boom Boom na risimu ra Ndzondzile Ndzondzile. Risimu ra Ndzondzile Ndzondzile i ti-beat ta N'wasono. Hi ta ri tsundzuka risimu leri xa nghena N'wasono ka mixa Maforce. Swa fana na ti-beat leti ti nga laha ka risimu leri ra Ndzondzile Ndzondzile i xilo xin'we ri yo fika ri polichiwa laya na laya. Kusuka kwalano se va ya tirha na Mambawulele, ivi va endla tinsimu ta ku fana na Vangurangura, ku endliwa tinsimu to fana na Gondzo ra Vutomi, ku endliwa tinsimu ta ku fana na N'wamzamani. Ti tele tinsimu leti va nga ti-producer va ri swin'we na Mambawulela, naswona a ku ri ti-hit. Kasi eka album ya Psychology yo hetelela leyi nga tirhiwa eka Joe Shirimani leyi vitaniwa Bluebase, laha ku nga na risimu ra ku fana na German, producer leyi va nga fika va tirha na yona i Mabevani, Evans Mabasa. Se loko hi languta ti-producer leti va nga tirha na tona ku sukisela laha ka ma 2011 ku ta haleni, swi ta vula leswaku i Maroya Chauke, i Prince Rangani, i Maforce, i Mambawulele, i Mabevani. Hi ta tsundzuka loko Benny Mahenga na Prince Rangani va ta va va sukile ka Limpopo Poison, ivi va ya ti endlela swa vona, va forma team ya vona leyi va yi vitana Black Poison. Ku vi na vanhu lava va vula leswaku Prince Rangani u chaya swikotela hi ndlela yaleyo. A va ringeta ku vula leswaku ri sound liya a yi kuma le ka Joe Shirimani a ka ha ri yona, hi mhakeni ya ku swa ta vula ku balancing of sound a yi fika yi n'wi bita kumbe a yi fika yi n'wi hlula, ku fana na leswi Dr. Joe Shirimani a va swi endlisa xiswona loko va ha tirha tanihi nhlengelo. Se loko hi vona Prince Rangani a tirha a ri swakwe endzhaku loko a tirhi na Dr. Joe Shirimani, hi voni a tsandzeka ku fikelela xitandard lexiya xa Dr. Joe Shirimani in terms of sound quality. Maroya na yena u tsandzekile ku fikelela xitandard lexiya xa Dr. Joe Shirimani. Maforce na yena u tsandzekile ku fikelela ka xitandard lexiya xa Dr. Joe Shirimani. Se Mabevani a hundza hi le ka yena. Ha swi tiva leswaku Mabevani u na layini leyi a yi tlangaka, ene ka layini leyi a tlangaka yona Mabevani is the best. Vanhu va ku fana na va Sandlene, vanhu va ku fana na va Exen Malek, moya wa vona a wu etlele hi kurhula.
i mabevana a nga tirha ti-projects ta vona. Se ka hinkwato ti-producer letiwani leyi ni nga vona ingaku yi fiki yi vuyeriwa i Mambawulele, hi mhaka ya ku loko mo yingisela ti-project leti Mambawulele a ti tlangaka sweswi ti twakala ingaku Dr Joe Shirimani va hoxi xandla ku ri ku va nga hoxangi xandla, swi twakala straight ku fana na swa Dr Joe Shirimani. Se hi vona ingaku Dr Joe Shirimani va n'wi pfulekeli xifuva, va n'wi byela swihundla swa ku u fanekele a masterisa ku yini, a setisa ku yini ti-sound. Hi yo mhaka swilo swa yena na swa Dr Joe Shirimani swi balance ku fana. Hi ta tsundzuka loko a ta chaya tinsimu ta Mr Post to fana na va Huza na va Hosi ya Marabenta, sound leyi a yi tlanga balancing ya yena na sweswi a ya ha fani, yi cincile completely. So mina ni vona ingaku Mambawulele hi yena a nga vuyeriwa ngopfu kumbe a nga kuma dyondzo kusuka eka Dr Joe Shirimani eka ti-producer kumbe vahumelerisi hinkwavo lava va nga tirhisana na Dr Joe Shirimani. Leswi hi leswi hi la ta avelana na n'wina namuntlha eka Dilolostro channel. Hi kombela nseketelo wa n'wina hi ku va mi subscribe, ku avelana na hina mavonelo ya n'wina na ku va mi vona minongonoko leyi hi vaka na yona laha ka chanele leyiwani. Laha ka chanele leyiwani hi le xigodini. Inkomu.